Ki pajbanong kersan jo ke Brasil, bat ki fans jo Neymar JR hakeleng ke perthei. Kilas ngau kendit, hadin balami ke kubor, bau klori lekai baponam tam jong ke Brasil, Neymar JR. Un omla ban mi madan, hak opening match jong ke Brasil, hak FIFA World Cup mentau senam arajar apun reu. Kaneka kubor kelapan mi ya kecing kuslai ke bakrau, hapadeng kinong kersan, bon kila keli, hatu ke kadau, hatu Neymar ulam saujur, hatu unum la syuk bani lekai ha kaneka World Cup. Kat kum ki kubor ki balami, Neymar ulam mesau ha ki benta jo ka kaf musel, kane kecing mensau kelaja, ha ka porbo dangi lekai na ka benta ka klub juu ka Santos. Hadin kane ki doktor klale ye kecing tes bar kla syam bakalong kecing mensau ka bodon kambal sumarpha bar ka simporu karto kene tayo. Ki doktor jongka kanhun Brasil klab tha bo Neymar un hapan syong thaj bat omde ban mi madan kloy namala da ulekai klem da koj pura kecing mensau kalaban kamjur syusyu. Kane kamut bahak opening match jong ke Brasil ki pajba kin om UI ya Neymar hamadan. Kane kalong kecing dunong ke bakrau ya ka kanhun Brasil. Namaru Neymar ude uwe na ki player ki badon kecing stand pan kelai kecing lekai ha kanu kapor. Hendrai wadla umla ban mi ha opening match. Hendrai ka kubor ke babha kalong bau Neymar syamla meno na ka World Cup parok kawe. Udang don bat ka kanhun Brasil badang yo kecing sumar ke bapaka. Ukut jong ke Brasil ru udang kermen balada ka jengko jung u ka yaj ben. Neymar unla ban paino ha kecing lekai ke babot jong ke group stage. Ki fans jong ke Brasil menta ki dang duai bat ki kermen bon koi no kham kloy. Bun ki ong bakane kalapan long ke World Cup ke bakado jo Neymar. Bat ki kwa bani ibiangnya ya kasap ke bakrau jo ha kerensan ke bahetam ha ke perthei. Henry hadu menta om paton kano kecing pentikna baun mi ha kecing lekai ke babon. Ki baro ken syong ha kecing ko jo pat karai jong ki doktor. Ka kecing mut ke pidon. Hatu ke Brasil kalaban job klem nadon Neymar hak opening match lane pinget baun pai badialami ke Brasil syaka 6 job.